Iya ya, coba. Tenang, tolong ini anak-anak tuh jangan lalu lalang. Ya, cepat pindah. Pindah cepat pindah ke sana. Cepat. Ya. Tolong. Tolong, waktu. Wasit. Oke. Poin. Wasit. Wasit. Di garis dulu, garis. Di tengah. Apa rin? Naseru ke sushi teh. Tae. Yari ke sila. Uli na sila seru ya ke si mari teh apa seru na yo. Tak na siri deh kena teh dong le. Si anu mari. Habis waktu.Pai mo. Nampi si banyak ate ala kemarin. Dari kayak waktu nah. Oh 10 menit. Pas stop minta om saya mo. Tolong wakil dari SD 3 dan SD 6
disilakan di sana di meja panitia. 3 dan 6 wakilnya. Lah, kumaja bejo. SD 3 dan 6. Poin lagi. Nakan na sebenarnya to apa Wasit. Nakan na to. Meruat antire wasit. Nakan na. Iyo. Ah, sila mga wasit. Ah, nakan na to. Naman itu kata pasti kalau akan jalan dari wasit. Poin. Tolong penjaga. Kena. Tukar. Wasit. Dapat tukar. Wasit. Tukar. Penjaga percikan garis. Tukar. Ini pergi sing anak teh. Apisan. Wasit. Kena. Tukar. Iyo, may tap ko jam. Belum, lagi 2 menit. Penonton tenang ya, ada stopwatch. Oh lah, langsung mau taruh na. Oh ya. Dapat. Aja mata. Wasit, siap. Dapat. Taruh liu. Los Ini sama bermain. Arek. Los. Ya, wasit siap. Dapat. Matelo. Taruh, perhatikan to.
Oke, poin. Habis. Peringatan 3, 2, 1. Coba wasit upacara kembali. Kasih salam dulu, kasih salam dulu. Woi, salam, salam, Ya. salam, salam. Ya, mana. Ya, namanya saja pertandingan, ada yang menang dan ada yang kalah. Ya, bersalaman. Poin 8-0. 0 untuk Salwallah. Siap-siap. Coba makan. Pak Herman. Coba makan. Minta mau ini. Coba. Baganya di mana? Tolong dulu, yang main ketiga undian berapa? Tolong baca dulu di situ. Undian 5 dan undian 4 dan 8. Silakan masuk. 4 dan 8.